Spomenik na Tjentištu jedan je od najprepoznatljivijih simbola narodno-oslobodilačke borbe, najveće bitke u Drugom svjetskom ratu u nekadašnjoj Jugoslaviji, nazvane i Bitka za ranjenike. Dolina heroja, kako se najčešće naziva ovaj memorijalni kompleks, sastoji se od više spomenika. Najuočljiviji je upravo ovaj. Sastoji se od dva simetrično postavljena betonska krila koja su visoka po 19 metara. Simbolizuje i surovost prirode u kojoj se bitka odigrala, nepristupačan teren, kanjone reke, planinske vrhove, ali i prodor ili let u slobodu. Ispred spomenika je spomen kosturnica u koju su pohranjeni posmrtni ostaci 3301 borca bitke na Sutjesci. Iza spomenika, kada se malo stepenicama zađe u šumicu, nalazi se plato oko kojeg su na pločama ispisana imena brigada koje su učestvovale u bici za ranjenike 1943. godine. Tu je poginuo i legendarni Sava Kovačević. Memorijalni kompleks pripada Nacionalnom parku Sutjeska. Tjentište je kotlinsko proširenje reke Sutjeske, dugo je 3, a široko oko 1 kilometar. Nalazi se na 540 metara nadmorske visine.